نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذلك بأن الله بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ikai kum daba nama teacher manusia ba ustad sing amadia thap mufam gada ke lagli bai chini nau sing Allah ki cara bahasa ni tolabi nanai bumha kya thai Rasul sallallahu alaihi wasallam ki ilm adin ki matang do khong khara thama ki tangkapi nabi ri tolabi nanai gunahgar bandana jal sasi ka mari lena na pangthok ka darwa mawjudi Quran nai khoi da kari ha basinga tang da ni Nungsi jar marok sing Quran Allah ki lai ni Quran Allah ki kalam ni Quran Allah ki wahai ni Quran Allah ki ayat ni Quran Allah ki alamat ni Quran Allah ki khudam ni maram asnai na khoi ki mangda Quran ki bayan taw gani Quran ki jikar taw gani Quran ki mating magun hai gani Quran ki pauta hai gani asem mamakti Quran din ki markas ni Quran hidayat ki lambi ni Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam ki nabi oi bagi dalil ni Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam ki tuhfah ni Quran mati magun lai balai ni Quran mati magun lai bagum na tha ki bam pham matus lai thara ki ba tha dos magun lai Quran pra ki ba farista dos magun lai Quran thara ki ba nabi dos magun lai adu bonga se khoi na Quran solak tre Quran ki pauta khoi ki procedure tre Quran kari no kham lak tre Quran ki mati magun khoi ki procedure tre Asi tana laukang mirang marak tau full life marak ta tham narak le asta boy kwan awa bata tana kadai da ta gani masi ofa masi kau gano ekwan na Quran son draba Quran ki magun khang draba Quran ki pauta ki matung ina ma tau draba di Quran nai khoi ki thak ta ma dua ta rakani ekwan na kayamat ki numita janata chang bata rabaso Quran nai khoi ki fisi pa raga fa gani Allah dhai gani Allah mana ai bu dunia da karistai tana khalai mahang ai bu solakte ai bu mayum gi laite ni khala ka thamlai asum dai khoi da ga ami gani adu gai khoi bu jahanam da ching da gani kari gum bai khoi na Quran solaba Quran ki pauta ki matung ina amma tarabadi ai khoi na kayamat ki numita jahanam da ta ga da bo ra basu Quran ai khoi ki fiji pa ra ga fa gani Allah dhai gani Allah masya fawami ni man ai bu dunia da kau gram de magi nungai ba wa ma tam dai bo dum loi nazarami mara masna ma bu jahanam da tha thabia roi asum dai khoi ki mayok ta asum dai khoi ki awa ba da mating bala kani nusi jaramar sing ai khoi Quran son se Quran ki pauta ki matung ina amal tau se Quran ki pauta ka roi se ai khoi na dunia da Quran ko laga lai ramagum Quran na kayamat ki numita ai khoi bu ko lagani Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ki sana ya thangni nohoi ki manung da khaida ki fabami dia Quran bu tamli bang sung tambiri ba mi aduni maram asnai khoi Quran sonsi sonhase Quran tamsi tambisi Quran taksi takpisi Quran somana thamoi gawa ba ko ali Quran somana thamoi ki jang ko hali Quran somana fata ba thaba zindagi la na thambi Quran son bana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam nuksibi gani Allah Rasul nuksibi ba mi tu di sodana jannata changani Aigi mawzu afam kharista loi zarage Allah Ta'ala na ikhwai kudi makpu Quran me sena sonma ngambagi panggalpi nabi boy sanu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Masya Allah.